Daha bir manili, men terengdetpeli koyayım, öte manili masele. Bugün dağı жылдын аба ырайынын кандай билсе болот. Бүгүн да бабаларыбыз айтат, сумбула тууду дейт. Сумбула тууду деп айтат. Же болбосо тараза жылдыз чыгып калыптыр дейт. Мунун мааниси кандай? Мааниси өтө терең. Тиричиликке өтө маанилүү. Сумбула жылдыз деп бул жылдыздар тобун айтат. Аны астрономия спиканы деп жылдыздар тобу деп. Bir top yıldızlar 12-13 yıldızlar bирок iyulдун ayağında, Ağustos'un başında bir yıldız koşulup kaladi topko. Bir aydan keyin kayta al yıldız görünbey kaladi. Bizdin babalarыбыз ошо yıldızды tuğdu dep koygan. A bul emnege байланыштуу? Yıldızlar жылып oturup en jakın жерге келгенде ошол yıldız görünüp kaladi. Bir aydan keyin kayta alыстап кетет. Al yıldız görünmeye kalat. Oşun için Kırgızlar aytkan, Sumbula yıldız tuğup koyuyordu. A bu emneni belgileydi? Sumbula yıldız tuğganda taң suup kalat. Taң suup kalat kadimkidey. Erteң menen çırıgıp kalasız egerden murdagıday çıksanız. Taң suuğandın manisi emnede? Çöp kata başlaydı. Çöp kata başlagandan keyin otorulup tetigi möngülörün alın etegine çeyin malda ayдайт. Себеби бер жакта çöp ката баштайт да. Дагы мааниси эмнеде? Сумбула жылдыз кээде 10 августта тууйт, кээде 5 августта, кээде 1 августта, кээде 25 июльда тууп коет. Бул эмнеден кабар берет? Күз эрте келет деген сөз. Күздүн келиши Сумбула жылдыздын асманга чыкканына түздөн түз байланыштуу. Bu bıyıl jaz geç geldi. Kış kanday bolot aldığından ошол жөнүндө bir бар mı маалымат? Бар, абдан бар маалымат. Бул таң сууганын айтып атам. Тараза жылдыз чыгып калыптыр деп коет. Бул өтө маанилүү кыргыз үчүн. Тараза жылдыз. Тараза жылдыз асманга чыкканда көрүнүп калгандан кийин бул эртең менен сууга колуңузду сала албай каласыз. Чыдабай каласыз. Суу муздап калат. Bunun manisi emnede? Жылкы тараза жылдыз чыкканга чейин эттенбейт. Чымын чиркей жүдөтөт. Тараза жылдыз чыккандан кийин 40 күндөн кийин жылкы 3 таман казыны байлайт. Демек мал чарбага түздөн түз тиешелүүбү, өтө маанилүүбү, качан жылкы сойгонго жарап калат. Ошон үчүн тараза жылдыз дагы эмнени кабарлайт? Kış kaçan gelerin görsetür. Tak tamay. Bunu Gregorian kalenderi, bular ay menen yıldız menen işi yok. Bu kalendarda. Bizdin babalarımızdan kalgan ay kalender emneni görsetip turat. Misali hazır dep koyalım 15. noyabr dep koyalım ya. 15. noyabr. Taraza yıldızды karasanız al töğünüzge gelip kaldı. Demek taraza yıldız aytıp atat. Kışten geldi değil. Demek Yıldızlar boyunca 15. noyabr emes. Yıldızlar boyunca 15. dekabr. Bütün manilүү mesele. Hemen kıştan gelip kalsa, anda kış erte ayaktayt, jaz erte gelet degen söz. Gördünüz mü bizde babalarımızın danışmanlığı, akılmanlığı, görөгөчтүгү, олуялыгы,